betul. Serius ya ting ngomong ke naon dan ngomong sampai anak sampai kayak apa nih kayak Hai guys, sore ngopi guys, hujan siawan, alayung hujan santai-santai. Kan botak tong dianggap botak teh bisa yang apal botak teh. Tadi aslina nu sok non teh arak obatnya orang tua nih babah botak teh waduh. Kopi celeng. Stop stigma ini. Ulah seuting si skip. Ternyata di Tinder aja mana? Aya. Kita dulu kita siap. Ini BSA nya euy. Bisa asal niat we dan usaha insya Allah lantaran jepai bos madog goblok jadi madog ini kira gancang Jim batur mah anjir bermohon berdoa benar-benar mana mah jawabanna kitu ditelucu pisan pan singkat sama belas singkat tapi arek nya tuh gitu tuh itu kepikiran madog dari CM kan barisan sedikit sakit modar sih ya pidana naon kayak segala diusahakan diikhtiaran didoaan wajib hasil insyaallah madog atau munjung pak madog kadang kan cager daripada cager main cager geuning nama Kapan sih mah gurut? ada sih doa ada tajim orang mah mau ieu da yang Fortuner we bae di kanda Norton cekus pananon oge cek Gusti Allah teh doa teh bener idenya iraha lain Kawin? malam Lagi chat lalaki deui laki deui ingat Jim eta tarang beki herang Jim nu pinter mah karerang tarang najib. Orang kan pinter. pinter banget pinter ngeles Mas curhat kamu udah nikah lagi belum? Mau nanyakan orang kita kemana teh emang kamu udah sama si abang gitu khawatir aja abang angkot nih abang Doni abe Komandor. Korek mah. Korek lain seri atas aku. Yang serikeun. Wah, anjing kali. gimana abang Doni oh apa Andri dan Doni cocok. kuring eling